Robert Rono Mwanchu Murigeria museneta wa kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Kongo Mugeni nigasabire gasako ky'omugusi kubwate sio musike Dr. Fred Matiang'i asekanga yae yokorigie kergo ky'obora ibwense ka okwana kurwa se kanisa ya Kiginga igotoka imenya nsiongo ebunge ya Borabu igobona Kongo habodrie habaibori nabo igo habari bari barase serikali koena na ebinto unabiribia ina netu asense mo ebunge ya Olkala uchinga kichobo cyoyo bokebwene kiwasama tukama kaetire nigo aira libagerio boigo na kuboria abana inchi igoro ya magendro hakoene kiwano mugavana we kaunti ya Nyamira tatorandiri maide wadanga take a step and kwa mayoto example kyo musubati olia sobageta gekumba agasibiye sobaka akamwa amabuta ali amaya ege ndo boy wako bamonyeranga na wana mangana ali siasa mutua pero mwanya uri mwana inaso getenera kuriyo kerogo pasta gari ko badenga suka mutwe musibi mwaka mabuta muririsi ko jiaralia Jose wana modere. Wote na veri. Keresenga ya daya ndabasa mugirango na baminto. Ndeke konyara na asugumire. To isire konyore ticket ya United Opposition. Inu mogo nya gutongusa ko chimaga ko resort mugirango. Muta wanje to jo inita Matiang'i ticket yere gende. Aba uzimwanje na ndo. Aba keresentara mago. Tigara ara kuna to arandiwe basi itali yakosa. Iyo yogiye sonatu momoika. Como kwenda na uisao de mugirango taba mantu ande borobu embe umbiye kugusa ona tigatura namo tosibio mwana oli toiregete yose bana gani wami ndoto babanda bangai standard yabe getu ali oloikalau omonto jala iwo tomire na William Ruto oromo chumbe moja kwa wewe ende como na naga tawanga yo kwa wewe sayuka standard ya serikali project ya Ruto okwa Egas, muy bien. Akayo matres, kwa weke robi koro to, kwa sibune kerebi, kwa mero nebe. Kwani ole karao talia bantu na intwe. Ingo mata donga montole ese ruto aicha gato tenga ole karao no wako ujiga sintu